No. Wadhi nyime nyake county ma Kajiado. Kamedo kacha ni jopuonjre moyo 300. Mago mawuok e sikunde mopogore pacho kae oyudo puonj makare mano mabiro konyogi e kungo were kata talanta magi. Puonj makamago nyakoro Ramogi jwang' mago mag ndala ng'wen mane obag kacha e kind riwruok kod riwruok mok mar piny owacho mano mar Afrika na Saha nobag e gweng' mano ma Kitengela e county ma Kajiado. Jokanyo mag riwruogno nyakoro Ramogi jwang' koro kwayo jonyuol mane ochopo mar neno talanta mag nyithindegi mondo mi okony nyithindogo kata nyithindogo e kungo talanta kata were magi manyalo ndikogi e tich e kinde mabiro. Kuna mengi sikuwa najua, lakini kwa sasa najua kuhusu our bidding. Tunaweza kuimba kwa nini za mila zetu na pia kwenda kushona. Sasa hivi tunaambiwa tuende nchi za nje kwenda kushona na kuonyesha talanta zetu. Is actually helping us as students to explore our talents in the world. As a young person, meeting younger people than me has been a great experience because I'm getting to learn a lot. I'm also getting to understand how the dynamics of art and how it's growing. We take talents as a plan B. You know, like students who are doing well academically and they can still do well in their talents. And still, in the modern world now, we know that people using their papers and their talents at the same time. The best students from here will be proceeding for international shoot in Mombasa, after which others will proceed to Dar es Salaam, others will get an opportunity to go to India, Addis Ababa, Turkey, Malaysia, among other countries. As a principal, I want to encourage all parents that please expose your children. Allow them showcase their talents, especially now that we have issues to do with unemployment.